Talofa ki tala o te .tv au ko tile sa te o. Whakatalofa atu whoki ki whanau tūwalu e mai mō mai ki tala o te .tv I lunga I te neti. Mo te pōnei, ka whakalongolongo tāua ki tala ki lunga I tala vau tauloto te poto, whakatūwalu, mo te whakapotopotonga laka pi tūwalu, ko kamata tena whakatau whainga, pēnā whoki mo nisi talaka. A tūlanga mea tau whisokotaki ngai te neti mo te ako ngā lāsanga lua ko whitūwalu, ko tai whanaka ki lunga mai tua o te whakapikinga o te nati whafou internet I te vai aso nei. A whitūwalu ko te nāko ngā whakamuli nei o te atu whenua, ke whakaoko gei te whesoasuani tēnei a te mālo I tūlanga mea tau whisokotaki ngai te neti. Tēnei te mese tēn loko, te talakatoa. I lo asako nei ne te kātu nei, ne whakapiki I te tiwha internet a whitūwalu, mō te whakamuamuenga me ka whaingofi te whakaokokonga me a konga whanau. Kai mai se iego tūlanga tau a kokonga I te vaitau tēnei ko te tuaka I a konga. Te pule whai a konga o te a konga kokolo te whiawhia I te atiakenga tāua tēnei mō te a konga. Ne whai mei ne pati me te atiakenga tēnei se awananga mō whai a konga whitūwalu, o waka tūlanga whakaokonga me a konga tamaliki ki se tūlanga tai lei atu. Mō te tūlanga tēnei, whakawhaingofienga. O soko ta kinga ki mea tau ako. O ngā ua e lawene ta lu tūlanga tēnei e mua o te COVID-19. Tamariki, ko nei whokinis, tamariki ko I nofo I runga I o tō whenua. Ako te ngā suenga te ministeri o ako ngā whakatasi mo te ministeri tēnei ne whakamaua ne lātou o te tūlanga o tiwha mo nei o tuwha ki runga I Out Island. Se tasi o tūlanga whakawhiawhia loto. Ki runga I tātou katoa tūlanga whakamaua I ki te whakawhaimowhia ngā o awe o te liwa tua mea konga ki no mai whanau o tātou nai nofo mai. Ne whai mei ne pati me te atiakenga tēnei se awananga mō whai a konga whitūwalu, o waka tūlanga whakaokonga mea konga tamaliki ki se tūlanga tai lei atu. Ke nā whakatoka mātou o pei ata, pēra aloa me se tamaliki te lai face to face I loto I tēnā classroom. E la ke mawhai me te whai a konga whitūwalu, I whitūwalu o recorda nāta ke upload ki lunga I te internet o awe ki lunga I te whanau te lai nofo I tua o te mea ke lawe alo ne ia a whakamāranga la māma o te mataupu te lai paulo mo te mariki tēnei e nofo I lunga I lunga I whitūwalu nei. Ne whai mei ne pati me te whakamuamuenga o te akonga, ke waka mea konga tamaliki ki lunga I te neti a te akonga, ke whaingofia ki tamaliki o lotu taulotonga. Eisi se webpage a mātou e whakatoka. Tālo ba me se whitūwalu webpage. Te la mawhai e o access ki e a whanau o nei mai tua. Ia te la lago te tamana tēnei ko STEAM. Whakatasi mo te kau mai te IT, mo pēnā whoki mai lunga te ministeri. Ka mawhai o sosoani whakatasi ki te whakamauanga te webpage tēnei. Te la lago tamariki o access ko ki lunga te webpage. Whakatasi mo sosoani o kau pule mo a konga primary pule e whai a konga mai whenua mai tu. O lato ko nā ma whai sosoani ki te whakamauanga o mea ko nā mai whenua mai tu. Mai tu atu. Ne whai mei ne pati me te nei whakiroa te taimi ka whaului I te mataupu tau computer I te sila pase te akonga. A pati e moli tena whakawhitai ki te mālo te aso, mo te whakatokanga tēnei. Te lako whakawhaingofia I te whakaokokonga me akonga ki te maliki I tua atu o whanawhuti. Kai mai se e sokosakota a te akonga ki tua atu. Te atiakenga tēnei te whakamauanga o tiwha internet a konga katoa tūwalu, se taumawhainga te ministeri whasakotakinga. Te mese te loko mo tala te .tv. Te whakaokonga o poto whakatūwalu mai tino mātua, ki tupulanga ngā solo e whakataua kiloa ne te polotieki ko te Tuvalu Food Futures Program, I te nā koakonga tēnei e whakatele nei te vai aso nei. I te aso nei, a sui talavou I te a koakonga ne tauloto ne lātou a poto ki ngā luenga e tau ki te vai pulaka pēnā whoki munismeaka. Tēnei sau iluma ki tiona, te talakatoa. Mo te aso nei, te a koakonga te polokala meni whāsanga ki lunga I te whakakaiaonga o te pulaka, mai se iei te whātokanga whakaleo te vai pulaka. Talavon whakanga ne lātou te awanoanga whakalongolongo, ka tau loto a potoko nei mai tino mātua ko lāne kau whātasi ki te a koakonga. Nei te ngā luenga mātou ne mai o whakasino ki tupulanga tupu tau whenua, ona loko se lasi tea, te ngā lue ne, ka tira lawena kolo inisia taka ne pēne mātou mai soa wheitu, te soa vai ako. Ko uke kiro te wao ne, da saketa o
ko nisi la ka wa se kaina ne ko la te me ona loko te se nga lue o tautino kai mai se ye ko talabo ne ko se fa ko ke teni te bonga ni mai matua o fakasino sino fo de talking at the basic ne me ate ka matanga de talking at the vai me ne toki pe fea ne me e ugara longo atino ne a ko ne se na ko longo fa me fo be a mo de masani de ngalu de ne e roi ne o fa yo ngalu be ne Mai tawhalo a ko nga ko nei, ka ko sui talabo foki ne pukeli mai te whātu ka ngā te vai pulaka. a ma de mai ko ne fakasino fo de tanunga de pulaka de nengo de kala tanu fo be nei sai nga ngalu nga fa mafa be me tanu va tu bela o tira de na chang ne de idea de na ke to ya que te restream mai a me kai ta wo lo ni ta to kilo de food chain ta to ne mo ko se fa nga ne na de ma fo fo de project de ne after I te whātu tonu a te aso nei, ne toi taula to foki ne talabo te poto I te whainga o te kalewe. Ya ga sau koe, ko ne ko whiriwhiri nei ko te niu nei mo whai tau karewe. Ya, sau koe tau mata ki te niu, mata maasai te niu. Nā koe ko tau mwhai o vere ke pēra mo tea. Tāre me sta māwhiri te ati no ngāri. O vere ai nei koe ke ngāri, ne koko lo ki māta ngā o te karewe. Lon tala fa vere ke te tala fa. Ini ye fatsi. Kai he fatsi mo. Akine, pai tau karewe. Ta fa mai tua, whakatoka tauri. Ko atoka tauri ko nai. Tau naifi. Te noa. Ka, ni tau. Ya te naifi tau lo kai. Naifi te nei kai lo pe mo se ta ve. Na ka fa na ko ki lunga. Ni tane ko lo te tau me tene. Ai fa ka la vela vena. E ma fai nei ko e o ki tau. Tau me. E sai ki. Na la se tau. Me nei fa ka nga fu ki te ma fa fa. Kale te koko fa. A poto ko nei ne poto e tāua kiloa I te o langa whakatsu walu, ka ko pili o ngalo atu, te la lai mana ko ginan te polotseki ki whakamalosi talawou o tauloto. Te whamoemoenga te polotseki tēnei me ka atu te ako akonga, ko talawou ko whakangalue ne lato alongo mo poto ko nei ne tauloto ne lato. Te mawhauwhau nga malunga lo te polotseki tēnei, ko te me ke toi whakamalosi kai whakamasani tau tamali ki tū walu, ki te whakaolanga o la kaukaina, pēnā whukim te ngau singa mea kai whakatū walu. Mai tawhalo iei, ki whakamalosi a tūpulanga ngā solo o kai ki mea kai whakatū walu. Te ako ko ngai whakasoko I te astai ao, te la ka puke 5 talawou I te whakatokanga o te kai ao te pulaka. Sawiluma ki te o nā mo tala.tv. Te whakapotopotonga tā whaonga Tasnok, ko se na wholo nei I te whakatokanga polokalame e whakamanatu ei te aso o te Olympic I Tuvalu nei. Te aso tēnei e whakamanatu I te lalangi, ne whenua e kau I te Olympic I te polua tolu I te māsina nei. Ne whakapātonu mai ne te whailautusi ao te Tasnok, me I Tuvalu nei, a polokalame whakamanatu e whailoto I te toiwai aso te māsina nei, mai se loa I te polua ono, te polua whitum. Aso whakamanatu tēnei o te Olympic Day, te whakamanatu ngi nakatoa ne te lalangi, mai se ko whenua ko la e whakaingoa kai tawa venatu te Olympic Movement I te lalangi, I mo kai kau whakatasi sare ki te asola si tailo katoa natu te Olympic, ne te Olympic. Ia te aso te Olympic, e pakutono kia e whakamanatu sare te lalangi a Iuni, polua tolu, kai e pulero te whenua, ia mo te whapapotonga I te time tai whakamanatu nei ki te toka o te taimi te mawhai e nātou o whakamanatu te as tēnei ne. So I te tausanga la tēnei, o na la te polua tolu e paku ki te kamatanga te vai aso. A mātou ni mawhawhau ke whakaongan mātou te vai as tēnā,
kai ko whakaonga whakapitoalo te aso 5, tako te polo a 1, mo te aso 1 polo a 7, ke whakamana to eni mātou te aso tēnei ki lungai tino tō walu nei, tino koni lungai whanawhuti nei ne. Te muna tuku o te aso whakamanatu e whakatawa iei atu langa o tā whaonga mo te lei o te lalangi. Te lalane whai mai nelu, me i polokala me whakamalo si te tāua tā whaonga i te whakawhinga o tino katoa. Mai te tamaliki fōliki ke oko ki tino matua, mai se iei te ola fia. Te theme o te Olympic Day te tausanga tēnei ko te building a better world through sports. So e tāua ki ke ilo ne te atu whenua tātou i o mai se ko tamaliki. Te tāua te theme tēnei, te whakalenga te lalangi i mai lunga i tā whaonga ne. Ia te programe la mātou e ka amata i te i visits sa mātou ki Akonga. The visits ko nea mātou ki runga i Akonga, Nauti, STA mo Whetuawalu. E whaka autu tono te mtou visit tēnei o promote at the Olympic Day. Kai nā whoki ana values, ko lai tau whakamalo si ei, te mea ke whakailoa i eki mātou ki runga te tau o te aso tēnei. A polokalame whamanatu o te aso tēnei, e au whia iei asiasinga ki a ko ngai whanawhuti nei. Pēnā whuki mo whakaasinga ko la e whakamoemoe, ke whai te aso 5 te asono i te suawai aso. Ka te iro whakatasina tō i tamaliki, ko la tō te atai ao ne, o sose atu whenua. I runga i mea tau tā whaunga whoki, e tāua ki te kironga tēnei, ki runga i tamaliki, ona me mawhainda tō develop. Ne? Ko i mawhainda tō develop a youths mo ko tino ngā mātua ko tine become sportsmen already. Ko tai whainga tā te develop, ona ko la tō ko mātua. Ne? Ko mātua i kiro mo ki tamaliki, ko te mea ki mawhain mātua motivate, ka inspire tamaliki for liki. Ko te mea ki mawhain la tō develop o roto talents ko asiki iloa nā tō, me nofam la tō. Ko te mea ki mawhai o develop through a polokalame ko nei a mātou pēnei. Mai si ko te aso whamana tēnei. E mawhai o tamaliki o tau loto nā tō. Ka e realize nā tō, me la tō i tau o involve in metal sports. Te aso whakamanatu tēnei e māsani sa leloa o whakamanatu ne te whakapotopotonga o tā whaonga i tausanga katoa. Te whakamoemoe ngā tausanga nei, ke mawhai o lau sa atu ki tua ki tino te tāua tā whaonga i loto i atia ke ngā whenua mo whakapotopotonga kai ke mawhai whoki ne tino o kau ki polokalame ko la ko o tini whakatoka am te aso tēnei. A tino e no whailunga i te motu ko pāpālise, kōkolo i te whiawhia kai whakawhitai ki te matangaluenga o te kau whaika, mo a koa konga ne whai mo tino o te kau motu. Te a koa konga ne whakapitolo ki lunga i te tausinga o te ika mo te taimi lewa. Tēnei tau 5 Andrew, te Lipoti. I aso e lua konei ni whai ei te a koa konga. A talwau ke eko ki te malosinga ne tau loto ne lātou au wala ki lunga i te ngausinga o te ika. Te la e mawhai o tuku lewa, ke mawhai e whakaunga i se taimi lewa. Te takitaki o te malosinga ne whai mai, ne se kaukonga te la toe whakaalala iei a tino, me mawhai o tausi a ika i se whia lewa maasina. I te tau o te kaukonga tēnei ngaliki, i rungai mātou konei e nofoi rungai tēnei i motu, ne? Sa kaukonga te la kaalala ki rungai mawhauwhau katoa o tino, me mawhai o tausi a ika. E la, toa ilo atu mukilo te kaukonga tēnei, me ika mawhai o nofok se lewa e fia maasina. Ne toi whakasimaini san livi, me te akokonga tēnei e au ngā ki lunga mai se mo tūlanga tau pisnisi. I ana pati, i te akokonga e whangwhangu nei e mawhauwhau o te kau motu ki lunga i whakapisnisi inga o te iloa tēnei ne tau loto. Ke whsosoani ki lunga i te olanga o tino. Konga tēnei kati mawhauwhau to whaki e au ngā ki lunga i me tau pisnisi. Ane mawhauwhau whaki lau mātou nguni i te kau motu e mau whaki o whai atu ne mō pisnisi mātou sosoani ki lunga i te olanga. Tulanga me tau mea kai gona e tongi mawhawhaki ngai whakai tātou e. Te akokonga te lan whakaoti te aso nei, ne whakatokongina ne te matanga aluanga te kau whaika, mo whapatopotonga tino i lunga i te lau mua nei. Te akokonga ko tine whai i mua i lofea ngai, pēnā whaki mo te motu ka matoku. Te kau motu e whakamalosi ki tino katoa, ke whakaonga te akokonga ko nei e whai ne te matanga aluanga te kau whaika.
whakamoemoenga maalunga lo te kauwhaika, ke lausa te iloa o tina o te whenua i te atawhainga o ika. Te la se kilonga ki te whakatūtū maunga o mea tau mea kai i te whenua. Tau whaiventu matala.tv. Kai mo ta toe tala, te whainga laka pi taki tinunga fulu mo toko lima, ne tala whakaaloalo i te awhiawhinei i utai te malai tā whao a tūwalu. E tusa mo te whitua teams ne whakamau ke whakatau whainga lātou i te whipakinga tenei e whakatupengina ne te ministuli o a Koakonga tā whaonga mo talavou. Te whipakinga e whakatau-tau ke whakatele i loto i se lua maasina ka e whaifua i aso tolu, aso wha mo aso lima. I te polokalame o te talanga, te sui mai te ministuli ne whakapātonu ki tamali ki tā whao, pēnā whoki te whakapotopotonga laka pio tūwalu, me te ministuli e langmalo nei a te atiakenga o tā whaonga. Ia ka te whakamoemoa te ministuli, a kong talavou o tā whaonga, ko te mea ke ngari te whakatelenga te lua tournament tenei. Ia te nganga whoki te whakamaani, mai konei ko te mea ke whaipatasi a te tāwhanga mo te whakamaoni, mo te whai mea tonu. Ia te whakamoemoa mānu mai konei ke i mwhai na kaurua, o mga whuki na kaurua tūlanga ko la te whakandātou pam se true sportsmanship, ne? Kino mai tātou katoa, e mai se kolongo nei ia, e tā whai nare te marae. E toi e mori whaftai, kino mai tātou katoa, koni kau whakasi te whewtenei, mai se mori mau tātou a te whainga tāwhaunga, mai se mukolongo nei teams, koni ka talani koro te whainga tāwhaunga tātou i te whewtenei, mai konei e toi wat, mai konei e te Kamanu ia koulua, kamalosi koulua, tā whalei, koni e ke maunu koulua te am, manu malo. Te tokolua plestene o te whakapotopotonga, ne sui atu nei a whakapotopotonga mo whakalapu tā whao o moli te whakawhitai ki te ministuli mo te whakatupenga o te whainga tā whaonga tēnei. Tēnei te taimi mua ke whakatupengina ne te ministuli o a Koakonga, tā whaonga mo talavou a te whipakinga te lakapi taki tinunga fulum tokolima i te atwhenua. I te otinga o te talanga, ni whakasoko i e ki te whipakinga mua i te wāsia o Lakena Knights mo New Tau Sharks. I te otinga o te whipakinga ni maua ne New Tau Sharks, e se fulu tolu ana kai, i tēnā soa ko Lakena Knights e se fulu ana kai. Ko nā la tāla o te .tv me te awhiawhinei, whaaftai me te mai mua mai ke manuia te pō, kai tō whaa.